Brynmer yn brasgamu ymlaen, y heibio i Edwards, Groesian dod i mewn tuag at Evans, Evans yn troi. Mae'n disgyn i Fiel! A fe wedi reid Aberystwyth ar y blaen. Groesiad gan Rimmer. Jonathan Evans yn bwydo'r bêl yn ôl i Jamie Fiel. Yna fo yn plannu'r bêl heibio i Dave Jones, gol gynta iddo fo i'r clwb. Rimmer. Felly fynd i'r caeth yn un ôl i Jamie Fiel. Fiel mewn i Evans ar y bediad yn un wych gan Dave Jones. Cyfle arall i Evans. A dylia fo di gwneud yn well efo'r ail gyfle. Dave Jones yn nadu fo'r y cynnig cynta. A bêl yn disgyn efo'n garedig wedyn. Harry Rowe. Effernir draws y cwrs Cosby fe'n disgyn i Jack Rimmer ar ergyd. O, taro'n ergyd ar arbediad yn wych gan Dave Jones. Davies yn sefyll i flaen, mi nath o'n dda. Phillips. Tuag at y postyn pella, Mitchell arbeniad. O, ar wrol. Unwaith eto gan Lee Jenkins. Oedd y bêl na yn nythu'r gornel isa o'r rhwyd. Oedd Jenkins o unman. Mitchell. Nôl i Kelly. Yn ddifn tro ma. Tuag at y postyn pell ar draws ag at o ffwr i cyflerydd i Mitchell! Wedi dod ar dre newydd yn gyfartal. Llai na 5 munud o'r 90 yn weddill. Mae'r ansawdd wedi bod yn wych gan Jack Kelly o'r chwith. Drwy gydol yn os. O'r diwadd o tîm Chris Hughes wedi manteisio ar yr ansawdd yna. Pwysau gyd o'r yn dod gan y dre newydd. Mae'n synhwyro fedrith nhw ennill y gêm yma. Kelly, o mae'n groesiad wych. Tuag at Justin ar bediad o didog. Chwip o droed chwith gan Jack Kelly yma. And Roberts yn cadw pwynt hyd yma i Aberystwyth. Sy'n ni wedi galw i'n gêm 2 hanner mes. Gathon ni dechrau da, cyfleon da yn y hanner gyntaf, blawn siomedig. O'n i'n meddwl oedden ni wedi blino basically yn y diwedd. I asa'r gêm wedi mynd 2 ffordd i'r gwir. Ia, da ni'n pwynt i ffwrdd, dyna beth i ffordd da ni'n edrych arni. Ac da ni'n gobeithio, da ni'n datblygu cyn i'r gemau mawr beth sy'n mynd i ddigwydd. I think when you look at the game and as a whole, I think we've had probably the first half an hour. I thought we were really good. We just created half chances, got some good areas, found a ball let us down, and then the goals probably come out against the run of play, come out of the blue, good strike, and then our goalkeepers made a couple of good saves, and I thought second half we were on the front foot and we wanted to get the goal back, and I thought we deserved that and probably a little bit more. I thought some of our play was very good today, put lots and lots of balls in our box, and something we've been working on, and it's really pleasing. We moved Neil's position slightly and he turns up at the back post, and he's done that over the years so many times, and it's a good finish. And then probably just didn't have enough time then because the momentum was with us and we just didn't have enough time to go and get that winner, which I felt our play really deserved tonight. I thought we were really good, fantastic, a bit more like what we're about, aggressive, pressing, winning the ball back, playing quickly, creating chances. We've had some really good chances in the second half, and another night we win the game. Da ni ffwrdd eto dim merchar, a dyn gen ni gêm gartre yn y Bari. So, fel da ni'n dweud, gen ni gemau calad dod i fyny, blaw rhaid i ni dysgu eto camgymeriad, basically, gyn un o'r hogia. Yn anffodus, da ni gael yn casglu amdano.